Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Imamo jedan pitanje, da li je muslimanima dozvoljeno koristiti Facebook? Znate, na ovo doba imamo mnoge stvari i zavisi mi kako koristimo. Ako koristimo za dobre namjere, onda je dozvoljeno. Ako koristimo za nešto drugi stvari, onda za loši stvari, onda nije dozvoljeno. Facebook je jedan takav stvar koja ima svoje dobra strana, isto ima loša strana. Dobra strana je sada čovjek može uvijek bude povezan sa prijateljima, sa porodicama i tako kad god se nekome nešto potrebno može da pošalji poruka bilo gdje živi u svijetu i druga osoba može da primi. Isto ima dosta video kao neki govor vezane islam, vezane dobri stvari i čak za škola, za djece isto ima takve stvari što oni može da koristi, da se čuju ovi predavanje. To znači čovjek može da nauči dosta stvari. Ali loša strana je o tome, na primjer ovi djece, oni koji idu u škola i ako satima sjedi na Facebook, samo čačkaju, samo tamo vamo, zagubi svoje vrijeme i onda ovo faktički dođe kao bezvezni stvari. To znači da jedan vjernik ne smije da radi takve stvari, da zagubi svoje vrijeme, zato što vrijeme je najbitan, ovo dragocjeni taj stvar što mi moramo da ocijenimo i da imamo korist od toga. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki novi dan treba da bude bolje za vas. To znači onda vi treba da nešto naučite, vi treba da napredujete prema Boga, napredujete prema znanje. Ovo sve stvari mi možemo da stignemo ako radimo dobre stvari, ako nešto naučimo. Ali ako zgubimo vrijeme svaki dan, onda to znači mi nismo ovi vjernici za koje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio. Na primjer, u jedan hadis i onda treba da vidimo šta mi radimo, šta ne radimo. Hazrat Nu'man bin Bashir radijallahu ta'ala anhu kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari. To znači halal i haram su jasni. Ima neke stvari što je Allah zabranio, ima neke stvari što je Allah dozvolio i ovo sve ovo zabrana i dozvola je za dobrobit čovječanstvo. I onda kaže, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. To znači dođu neke sumnjive stvari. Ko se bude čuvao sumnjive stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast. Čim bude nešto sumnjivo, svaka osoba može da odluči, svaka osoba sam zna kada bude neki takve stvari. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko se bude čuvao sumnjive stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast. Ako zapadne u sumnjive stvari, taj će zapasti u zabranjenu. To znači onda čovjek će napravi dalje korak. I zato ovo treba da se vidi. Na primjer, Facebook
ako djece koristi, onda roditelji treba da daju uputstvo. Često se dešavao ovi djece kao maloletnici, oni ne znaju za neke stvari i, na primjer, neki prihvati svakome kao prijatelji, ne poznaju njih i onda neki ljudi ne se zna u stvarnost koje je na druge strane, da li muško, da li žensko, da li to je stara osoba, da li to je mlađa osoba, dok vi ne poznate. I onda se dešava tako da su neki porodice odnos muž i žena je pokvarena zbog Facebook i to je taj stvar što ima loša strana. I zato po potrebe da se nešto nauči može da koristite, ali ako dođe do toga da zgubite vrijeme, da bude nešto da bude neka takav strana koja vodi prema grije ili se zagubi vrijeme i onda ne smije da se koristi i zato ovo je odgovor za vaše ovo pitanje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.